Ana Panganiban Makaakson. Para istorya nato ni, ano gid bala? Ano ang epekto? Malain o kung maayong epekto sang dekorasyon sa sulod sang classroom. Kag nga amo ni ang ginaduso sa karon ni Vice President Sara Duterte nga pagpangkakas sang dekorasyon sa sulod sang classroom. Online sa firing line. Sa nasilig na po natin si Dr. Ana Panganiban. Doc, good evening sa Action John diri sa Action Radyo Bacolod. Hello, good evening, John. Can you hear me? Yes, Doc. Thank you so much no sa imo diri nga time again share sa amon sa Action Radio. Our topic is party sa dekorasyon bala, Doc. Ano gid man? Anong imo pananawan sa diri? May ara gid epekto sa pagtuon o kun wala? Sige. Thank you, Gib, no? First of all, for the invitation. And I want also to give my thoughts on this one. When I read actually the article, pabasa ko niba ng Dapat Order number 21, series of 2023 about the implementation, no, guidelines sa Brigada Eskwela, medyo nakayukom kita. Oo. Nakayukom ako because I'm sure you will agree with me that there are a lot of things pa na kinanglan natin i-focus on aside from the removal, no? Sa mga wall decorations and stuff like that. But I know VP Sara Duterte means well when she said that she wanted the students to focus on, no? More probably on their studies. But if you ask me as a mental health professional, and at the same time talking with clients of ages that varies from elementary, high school, even up until college. I think there are a lot of multiple intelligences that there are students who can learn more if they can see something. May it be not only as part of a decoration, but at the same time, syempre, may mga informational na damo or educational materials that are being posted by our dear teachers. In fact, to share lang ba with you, John, ang ako niya sister, witness ko na our aunt before is a public school teacher. And gina si sister ko para mag-decorate sa iya classroom. But when I mean decoration, is not only flowers, no, or probably something that can beautification naman, but it's more of, again, educational materials that can help students recall some information. So again, if you ask me as a mental health professional, dapat yung mas mas importante to focus on. But I am with her in saying that ang intention is really for the students to focus on their studies. So hopefully, since mag-upang man na implement, let's hope that it can clear the minds of our dear students, no? And as I have seen some articles, may arapan iban na teachers or iban nga classroom na over naman ba na or hindi pakwal ang information that they are posting or putting it as a wall decoration. So, hindi ko. Dapat pakwal lang ang mga information. So, both sa ringon, Doc, you are in between. If ang aton dekorasyon sa sulod sa mga classroom are helpful and not exaggerated, better sa kami epekto sa maayo do amo sina. Oo. Ako yung kabalieve ko with multiple intelligences. If there are students na maka-learn sila by seeing things, kasi visual sila ba na, why not? Okay? Pero I am into nagpapakwa lang ang inyo na i-post. But I am hopeful also na kabay pa, since bago pa lang siya implement nga ni VP Sarah, hopefully it can really lead into something, especially the clarity or focus of the studies of our dear students. It's Doc, really to tell it. On a psychological perspective, no, we're talking about naging man decoration kaya mando naging man ni Vice President Sara Duterte, and we can never question or iribat abi nga nga mando. What's a suggestion na lang gid coming from a psychology graduate like you, a guidance counselor nga dugay na gid man no nga gina-invite na gali sa pila ka mga seminars to talk about mga behavioral concerns. Ano ang dapat kag mga necessary nga mabutang? Ibutang ta lang sa decoration para at least we are within that boundary nga makatuon sa gyapon sa gusto mga estudyante in kaso may ara gid man nina nga pambutang sila. Sige. That really varies on the subject nga gina-handle sa teacher. No, nga nagapanag-iya sa silang atas. For example, if I am a teacher on mathematics, definitely it will be related on that one. Or if I am
an English teacher, related man, anong mga pwede ko ipamutang, no, ng mga decoration or factual information that I can share with the students. More than anything, it's for them to easily recall our lesson or probably to give them inspiration. Kaya iba nakita ko yung mga quotations. Okay? And since we are talking about the recommendations dyan, ang ako nalang recommendation, if as you have said, gani, no, naging layi na mag-inisa ni VP Sara Duterte. So, ang akong suggestion with our teachers, instead of putting that sa aton nga mga walls, ibutang na lang siya in transparent folder. Or example, the portfolio type, if may aragin sila nga gusto ipahuwatig or probably during their presentation, pwede din na nila na i-share yapon whatever it is that they want to share with their students. But in another na lang siya na ano din nga way, no? Just like again, putting it sa folder or portfolio or sa mga kumiara pa ni LCD screen, but sure ko hindi talaga public schools no can afford that or may LED wall sila na amo na through that pwede nila ma-share whatever it is na gusto nila na i-ahambal or i-share sa mga kabataan. Oo. Doc, now, we are done with, kung amugin man na matabo. What if, Doc, for example, this is a situation already, limpyo ng palibot na ton, bare na gid saya, puti ang tinta or vanilla color whatsoever. Ano na ayan, Doc, ang dapat himuon sa mga parents or teachers to make sure that ginkuha na nato ng distraction yung ginaligal sa palibot, subong naman bare naman. Basit it would cause boredom naman blahaw? Actually, daw mo na ang isa ko magka-concern, no? Very hopeful lang, Kuya Bill. Very positive lang dito. But correct na siya. Since you pointed out, that can also cause boredom sa atong kabataan, especially now with the advent of technology. Dotanan siguro mis kitagado or manggarano no may gadget that they would be enticed more kung may makita sila. So that's why I would like to encourage not only the teachers but at the same time ang aton man nga mga parents to be involved on that. After example school, I hope yung mga sessions pa sila no to spend with sa ilang kabataan, trying to check kung kamusta man ang ilang studies. More than again, ano daw yung classroom blank na siya, may decoration na siya or something like that. But focus more man sa progress sa ilang kabataan inside the classroom. And I think, John, this is one thing that is missing no sa Filipino families, but we are forgetting na pwede tagal ito i-check ng kabataan ang progress kung man ang kakatabo sila inside the classroom. So that we can prevent also behavioral problems and so that we are aware kung diin na ang ilan natin ay kag diin pagid kita pwede makabuli. No, kay ang nagagwa sa ni diri, Doc, ang punto sa ni diri is both thing, kakasunta or may ara sa ni dira, apektado, may effect gyapon ang learning environment sa pagtuon sa mga estudyante. Yeah, definitely did. Oo. And again, ang subong dito, syempre hot issues, although there are a lot man ng mga discussions on it, may anti, kag may pro man. Pero remember, ang pinaka-importante din, ang need, lang, or ang konteksto sini. So, di ba lang, may kakatian ang kabataan natin, kag ano ang contribution sa both nga parties, may it be the teacher, may it be again, no, the parents, or even ang kabataan, ano ba din ang makabuli sila para makatuon pagid sila or para mag-learn pagid sila sa ilang mga lessons. Now, Doc, aghambal man ng mga association of concerned teachers nga okay na yakon high school nga i-plain mo da abi kay tido hindi na kinanglanon sila nga pagtuon sa elementary kinanglanon, but generally both elementary and high school siguro hamba nila okay na kakasunta na pero kabay pa tani kay naka-apekto gigili sa learning environment, even the condition like temperatura, portikainit na suga, something like that, naka-apekto gid man na sa, Doc. Oh yeah, oo. Remember, sang time ba lang grabe kita ang kainiton, no? Damo to nga mga public schools nag-opt nga MWF lang or DPH lang, ilang mga klase, and then half day lang, no? Because remember, we are human beings with needs. So, ang needs nato kung isa, depende man sa kung diin kita ginabutang. Pero check to na dyan, gusto ko lang i-emphasize, like in college, I'm also a university professor and a guidance counselor in
TUP Visayas, when I visit sa mga classrooms, wala man tuod mga decorations mo. But syempre, remember that in college, yeah, no, for students, ang ilang man focus is on the lesson, paano kung makagraduate sa mga numbers na hinahatan sa ako. But sa mga elementary or even preschool, which are very visual, I think amo na siya nga time nga very helpful sila. But again, maybe if you ask me nang dyan, amo na nga somewhere in the middle lang po, kaya it's too early to tell pa man lang. And who knows, this can be effective man, no, for some students. But syempre, this will not limit again for our teachers. Kaya dapat mag-gain creative lang kita with how we conduct our lessons, para mas maka-learn pag ang ato ng mga kabataan. Oo. At the end of the day, Doc, anong aton luyag ipalambot kag i-remind sa estudyante ginikanan in this modern day, subong nga moderno ang panahon, anong mga butang nga dapat nila tandaan para ang pagtuon sige-sige kag epektibo bisan pa nga may amo sila mga concern, dekorasyon nga nag-apekto, kabugnawon sang sulod sang classroom, kasanagon sang hulot-bulutuan, anong dapat nila tandaan to combat all of these factors? Thank you for that, John. Two things that I have in mind. Number one, my dear students, especially sa mga kabataan, remember the very reason that you are in school is for you to learn. Okay? So, ang learning na depende, maybe a lot of factors, pero definitely ang first grade na person that you need to consider is ikaw. No? Ano ang mga butang nga pwede makabulig sa imo so that ang learning would be easier para makasulod sa imo nga paminsan. Number two, for our partners, to our teachers, and at the same time sa aton mga parents, we need to be there for our students, for the children. Okay? Ang pag-eskwela nila or ang pagkatuto nila sa eskwelahan is just one of the many venues wherein they can learn. They can also learn by looking at you, supporting them to whatever it is that they are doing. So more than the decorations issue, I hope hindi na dito pagkalimtan na kita may ara kita responsibilidad para sa learning sa ating kabataan. So I hope that we can be more understanding and at the same time involved sa ilang progress with their studies. Thank you so much, Doc Ana Panganiban, sa imong mga inputs. Again, so at least we clarify, we put neutrality sa sining issue, kaya makuha ni Kilaw ay mga sigitan ni karon na piyak kita. Pero at least dami ara kamay makwa kita diri nga positive input regarding sa ning issue nga decoration and ginatawag naton nga pagtuon. Doc Ana, thank you, Gid. Thank you, John, and the rest of you, more power. Thank you so much, mayang gabi, Doc. Online